Sorry. I'm so sorry. I can't speak Indian. I only speak Indonesian and English. Mau nganter kelapa buat tetangga. Kemarin tetangganya mesen kelapa. Jadi nganterin dulu buat tetangga. Mau nganter kelapa buat tetangga. Kemarin dia mesen. Jadi kita anterin dulu kelapanya. And here we go. Di daerah pedalaman kayak gini, tetangganya itu jauh-jauh. Andera में क्या कर रहे हो? I'm so sorry, I can't speak Hindi. I just speak Indonesian and a little bit English. So, if you leave a comment, please typing in English. If not, in Indonesia. So that's one. That's one.
Let's go. We're going back to our home after I don't know why. I don't know if I'm serious or something. Ini kita lagi jalan pulang setelah mengantarkan pesanan dari tetangga kita. Ini kita lagi menuju jalan pulang. Oh my god, lumayan jauh. Ada enggak, Pak, sekitar 600 meter. Ada enggak, ding? Enggak nyampe 600 meter. Situ ke sini aja 50 meter. 50, 100, 50, 200-an lah mungkin. Aduh, capek banget. Allah. Om Shanti Shanti Om Shanti. Kita baru selesai dari sana. Nah, dari rumah yang itu ngantar pesanan. Ini kita lagi di jalan pulang. Jalan pulang menuju rumah kita. Masya Allah, tabarakallah. When I serious to something, absolutely the result, not like what I want. To just let it flow. Let it flow. Cantuliti mandaraguna ya kan, Beb.
Bonjour de France. Bonjour. Bonjour Nicolas. Cron. Nicolas Cron. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Berman Linger. Je m'appelle.
Tikus, jangan lari tikus. Malu kita. Jangan lari kau ya. Tikus. Malu kita ditengok orang. Aku punya peliharaan tikus. Malu kita.
Apa yang tidak dari masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Apa? Masuk ya masuk. Masuk. Keluar. Hmm.
Wah, belum minum dari tadi pagi. Bikin teh. Oh, asin kok kubo. Kesalahan lagi aku. Cepat, gigi tetap lama. Bangun lama pun gigi tetap jadi. Mana ada gigi?
Bella Pamela, thank you. Salut. Salut. Salut bahasa Spanyolnya apa? Pesulap. Nggak tahu, aku tahunya bahasa Prancis. Prancisnya salut. Apa salut? Bagus. Good in English. Bonjour de France. Bonjour, bukan bonjour. Bonjour de France. Dari Prancis ya. Hmm? Dari Prancis ya. Cukup nih. Yes, enough. Enough, enough. Covering my ears like a kid. Watch me nothing. Enggak, Ding. Salut kok good. Salut hi. Kalau bahasa Prancis. Salut hi. Iya kan? Salut hi apa good? Covering my ears like a kid. Watch me nothing. Tell me not to follow me. Speak. Just in my heart. Can't stop it. I found a way to block it. I don't mind. Na 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 na. Na 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 na. I lost my life with you. I'm sad, please don't let me go. Covering my ears like a kid. You watch me nothing go on. I'm telling not to follow me. I'm yourself on time. My face in a covering my ears like a kid. You watch me nothing go on. I'm telling not to follow me. Respect. Can't stop it. Kalian jemur lagi kemarin, oh? Enggak? Mana dijemur? Enggak, karena kemarin sore. Bentar, tanya abang. Jemur abang. 감사합니다. Siapa yang stroke tadi? Kali pernah stroke. Amin stroke mungkin ke? Kali pernah stroke. Ya, mana bisa. Cuma kayak lemas badannya. Apa bilang dokternya? Dua bulan. Pertama kayak pikir. Dibawa pulang. Habis itu mau
memang dia sakit, ada sakit kan, saya memang ada apa, jin masuk lagi pas dia lagi sakit. Ah, besaran rupiah dengan sementara disebabkan kebetulannya lagi sakit kan dia lemah. Gak tahu kok ya. Sport kok. Dari mana kok pulsa? Katakan sih. Allah. Apa? Jangan dulu. Aku pun belum makan. Jangan merepot. Sabar. 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 Lagi apa? Enggak. Mau lihat, oh? Tuh, coba siapa? Siapa lupa? Kamu tanya siapa? Aku pun shock kali kemarin. Kawan kerjaku yang pas di Batam meninggal. Rupanya udah dari tahun 2023. Sakit pembekakan jantung katanya.
Jadi kayak tahun nih. Udah kayaknya. Kabar. Hmm.
Okay, goodbye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.